ese ngo kwizera yaba yafashwe yarenze ku mabwiriza COVID-19 mutubwire. Rebe biravuga ko ari ibiyobyabwenge umugabo amaze gufatana. Ahangaha rero ibintu babikomeye cyane kuko uyu musore arebye nabi yakatirwa. Ahangaha baragukatira hit nta brag ziba zihari cyaba kimuhamye nyine iyo icyaha kiguhamye baragukatira. Rero kuba yarafashe icyemezo agasohoka mu mwiherero wa equipe akagenda akajya mu bintu bigiye bitandukanye equipe itanazi ubwo nyine. ese ngo kwizera yaba yafashwe yarenze ku mabwiriza COVID-19 mutubwire. Rebe biravuga ko ari ibiyobyabwenge umugabo amaze gufatana. Ahangaha rero ibintu babikomeye cyane kuko uyu musore arebye nabi yakatirwa. Ahangaha baragukatira hit nta brag ziba zihari cyaba kimuhamye nyine iyo icyaha kiguhamye baragukatira. Rero kuba